Nimbula, pinakasema mai. Tu sarto nga may rambe ko, kunuhay may Paulo. Nak. Jesus. Vinaka. Totoo ko tinanono to sere na wanga ke na bukalo na yanu ko rambi. Maro taki na signi kuwa etarangante sarchuke na yanu ko rambi. Au klani bungo weekend and sa do rongoda tu da salabata nga so weekend and huli bot ke so ngon ni rambi. Da babi di vinaka da bakam buluti ko na korolob ni bonu na yanu tabe uni au klani uni bakarong sarchunga mena tikin ngonongo bakatalinga kinen na tomborere to toka mai na tewa vikem dona kangu meda on robe ni taka ni bulum binaka tiko rongo tiko yani en bono bak turanga da kon robe na bio liva e sema sarchuka ni ngo en yanu ni tandra o Hawaii. Ngo sana uchi mata na tandra da sana bakam bulu sare ngo meda na bulangi sema sartin ngo me Pacificaba and the bambul sarching go be na nonde la bak bullet ko mengo serima andi dilala serima korsaya mbokini sembokini korsaya bulu binaka tau Mariana Wanga bulu binaka Sam George Senior bulu binaka Sam iyo iso rambi kan di nasa le mo baka nan sartunga na yan no rambi bulu binaka talanga bi alisi bakalala skobi tava mbula zina vola nimbula binaka wale na nomuni sema mai kena nomuni rongoda na kali molume na kabini sigini kuwa na nonda ngande tiko ne no rambi na madongo tiko busara ngambe na singlu tule wenda ngande na no kioa au klani vungo weekend da sarongoda tarchika na no kioa abulangi kina weekend o Dr. Rusiana langi rakabuchuko na badidi kimenene no tuvalu kasema tiko moko ki kioa iyo ia na noa amenondo bulangi talanga kino Dr. Katerina Tewa ngonele ni rambi na sema tiko kwa na Australian National University mai Canberra ia sema tiko na vitalo no me kioa kirambi sa tiko talango do talna nondo bulangi ndokai bulangi dokai bulangi tauke o klai bungo bikem ni na sema tiko mani sando ronga di poya ni sare di kota lenga so talanga bikem mai na bulbata mena university ni deba ni Pacifico Melaudala o ni sando ronga talanga na dana na turangango sa dana bakam bula sarango be buni mai Paulo bonole lai ni bula binaka no gwek Bulu benaka tarisi. Bisa.
Binaka. Na Binaka boleh. boleh siya mamay. Yes, na boleh. Sa benar-benar di Mysore sih ni wata-wata lebu kemai kau cuai na domo lele ngame na norambi apa benar-benar tak nasi ni kuah na lebu. Nakabali besar na din ko man na nito bisureti bebaka na bulong ko na bulay tuki-tuki dangan di chukina na sa norewa iya sangay neruwa kasama na turang beauty ni Hawaii me karon na numir talanga na wekanda may kioa kina wekanda may rambe ni sembera ni tekabu na bulay seninrala na bulay mengo me kito na ngolay ni kandabu sa man tukun sembera man din ito ngolay kandabu tungande mande kioa tungande mande rambe ya ni kuenda maru taksara na no muni ngole mai me muni mai wasia sarangana no muni talan noa kila dara kango tare takabakale bu wuni wai polo erau ninda li wili bola erau ninda laki I saraban beka dona kena video na YouTube seta beka na bunu anda ngole kina iya senga ni toto bate me laku saranga men dua na turanga se marama men bonoya lama no munu mana tikina Ya, babi di benak sarang akin na nanomo siya. Iya. Au sa ker sar ker sarang nyo ni talno tak matamay nanomo ni talano. Ron ni ba madal tike mo ni manda. Na buno ni susumikina nanomo ni koro ke nanomo ni kornibas. Na boleh tarisi. Nam ayaw na tamango na hari tamango Joseph terbita kono lelai ka itu boleh na koro obsesivo na wono sobotambu ani tu matanggali na wonisaiki na ni tu ebusa na wonisaiki na matanggali na mataloa. Iya na mutan lotanga na isema kalau tu mai kena nukuta gitu ngol saramain betiki betiki na mai na busa beto tu nitunggas ya tu ati ko mai mua ando tu nitu na kinitan lo kanga do rongo tu betu na kangu ni betiki na dana makau beto na rutuna na ke botor wakatu mera kasih tu ina bono betike ke mai sema mayor tu na torimbau sa turawatuna bono apa lo makina nunggu wakatu nunggu tua lesa masaranya kwa tubi bola katsara dan itu sana mai ngau na bono soyeke manle pipina nunggu ngone bua yo kwa sala ku sarro kwa nangandi to ko rubu ala sarro ko ikordau le bagawati kordau na matanggali na rutumena promo sama ni solikin ndone kubu kitu litukin na tuna gatedingu tuti ko mai bunibi ka bola tsweri na to kono ngamena kombo mai kordau ngole ani nunggu tuale bawat terika kelangan nang kasiliwat letu ale harus sot saran to marah mani takuntak ko na maramangani na bono kordau ento ngana abusa kordau ile burkina matanggali ndo ngona matanggali tan takuntaku tanto maikina na nugu nawe marama Rosini bawat Sara mendokin albena buketa rabi na maramongo lay
Loku di liu moru bakawat kilangan na ito makawai. Mateni watinda tu na dua turang mai natewa gitu sema chugino gitu. Na matanggailo na mataloa. Tu na mataloa lei bawat setakat tu na maramungo. Mani sudu nunggu sa sudu mai na matanggailo na mataloa gitu mani bola itu kina. Doangan na matanggali kawatangane begitu tibu kino gitu kena bukeda kawai lewa. Kalau ngat na matangalian gitu membati gitu leba kau tali kita meron itu raw tukin na tangane na matangalian na mataloa na koro sisibo na usa bonisay. Mani una balik lang tangan mataloa. Sebentu tanto mayor to na tumugito may binatikin na bete nugunana maraman di panapa do tukunditu tondo tunangase oke mami sini kay kilwati ke mami na kay panapa ya non retutu na kena umani watangamai na bonua memai tikini bono kilibati balatena cinkai diwa basabu kelima una cikena ibalu aramani kawia di mai Ocean Island kara ngona edu kinna ibalu na cinkai diwa basabu karua la kwani na orto na matento chavani ka dona legele boya dom baleta ni mebakana itanlo tuntumayo taktetewa lorraine phosphate na chinkediwa da 1900s kamani ona lorekina na iguana sina phosphate ka kilele ni kenaya na tete amanin duon na kaya ya na bonwo ke de ba mimbin na bonwo ba Micronesian da tuna chingo it was the largest economy activity at that time kwa na perfect arangel law ke de ni kya or ke de na kay lisi pa na sina Tuvalu or kay Samoa kini mandangair na Mongolia na kay Mexico limbini ke de ni bonwa na chin ke de basalu karua ngau na yadu kina kambada gani kino chavani e via runon dolu bada era bulotu ina usenalen ian de klabna ko usenalen no ko echu na moira ni bono kilibati bola kasare inau ya o me kilibati na angaya do ge na non tolo na kena kaulibna tamata mera bangalala tagi mai usenalen esor limbi sare FSM truck so bi nauru esor ko sare ni kilibat tarawa o tupai gitu ko le ko ni tarawa sangele bakamele wile ko ndona matubali tarawa kamani sotabi no nausar manetigi nabe no nau no bawati sama ni tosar ni boleh oleh seri ram na cikeli wasam kelima kabori na orang bina rusabu kelima nganang dulu na pondi kaya nang na tiuki no Mr. Lion kandau nonotu na estate lebu gue ka lebu tempat tata kandau le taniu tokina kandau le tiko talangaki na tumbungu de tumbungu tamai pon turangai na teongo kukupete andau le viviniu tunga ina anu rambi orto mani ngoli tu gina orto no tatu tiga atau besar nengau orto baskia orto neto na makili mai kilibati tu tantu gani rambi na cinka dia wasum kelima ora lebi bitunganan rawe tolu cinguna lak kamadi keni tanlo tanlo bakalo masarai kakina na balik katangan tanlo na kaya tu dona kana mus di dona mata gali tamata
merah buti anon rapanwa aundau wari toka na taloni no kuna kai chiko na musi ang kendo kumai mai tare kima toka na kawa baleta kono nakanda wambo te merabulikina na lubenda na ngonongo genocide takalonga to kenda na tau ki sa de chiko te kona banua se chiko sana lawa se bo de kenda tu takalano na matangali nangel ya mana sana beto no na tumbu kito ko te taburak sarangama tare sarang taburak ko na bono mos chuki ni was chiko kito na matani first generation na wakana musya kan biti tu aundo talno bitu no kuna aundo tu na iyo goringan no mundo sa sinya de ger nito kilagaw kito ngisudo kito satu ngamrambi ya to kana bonwa ka may kito tan ramay kina kito may soto no kutabat kino kuna matay talangan ni kay witi may nasana batuno me basuka na ilati ni ito bombek me bawasta kan tan maramani oceanale no kuta kamani adosar me kito leono ruana aneng kung kasi katolo yaw dua biyaw ko ngani biyaw o profesorcito kasi uchun level Pasifika to namang to marama utiut sara begitu cuma cabani kasi utal nga cabani piata ko nga kata tangan itu tomato bale toktetie isa totoo kasarangan na nakao ni wasiamay baka nakao tukunitiko na matanggali betal no bango beta ka baka wasoma baleta ke baka siang o iran na nontangon iran ngule dapai erna siang baka dira sana wakila na mosi me baka ni pamadal tak cumian si sota baka mano muna o maruta ka ni dona itala no bango na marro itu ni itala nongo merna ngai rongo de tiko iran na siang bakan rai rambe o iran na siang bakan rai banaba o iran na siang bakan rai na bebono na was Pasifika karsa may bakadilibit ito ko menon rabanu maruta kasarangan na numu wasiamay na naulutanga ya na nondarubita no ni ko iba katapman na bonua o abulikin may nanomu siya ngone lelay may tapos nanomu lagrawata na nomu bulitordak na vale buat tarisi tahu sudah may rabin cerita dia ono so tol au sinsu di balembulo pangana nonra hubungan ngasi pangatagingana nambitu ngata me musugi lebih na bergal kode yang bala usul to may long kaulau ragi sulto na lumen sa sulto may na CWM mani mayo may primary school kinda kinda may kindergarten may banaban na kindi ulay kelas 2 kelas 2 primary school sa Rambi primary school kaut siya bagitini au sangay tumani rito na nungu tumbutumbu na nito wala may suwa na may garabi bulye ito may wajik ko sa rin ang dunumay ayan abono akito ang bulmay kina au may primary school lami Fijian klasi tol klasi 2 klasi 5 kelasyono sampai bulim subsidi mari subsidi kelasyono virtual otsel sandel sari marisai cinta dia bisa luka diwa ufum tolu
ni wana ambak kedi wal sol kerwa sao sia usangi lei buli usinyado bana fumono au repeat kabaru no fumulima sa dende namula ngona untuk tanlo takachi bertuna tuna lubeng kero bateki profesa kero dotumba le menandur mai na fe mata kalila itu udah singa tangin lamba tombala ngamili tak na buli lesmaya tombal lesmai ya nanonra sasangana itu tumutumbu ya nakan sangai to ngame mentuane batenge dengende nimbula trodagi kitu rawata mani tumani sarana nugude wale bulimbet wale lai na Pacific Regional Seminary tole yang begitu lukina sini bata warasar sama niut singaya usat kuna binung takirkel au musa wal mandangaya ni nakor asan geliti kun nakor bulan yang bagyo nombe kasem bagi bitu daktati tarisi au bul terserangan bul bakor na bonwa oli semakin na sema saranga ba bonwa na virtuna wekangwe semai krodau lakweni na tewa le kelunga tani se dorobu kina se wombul kina ro na bitu seki tungge mai sota juga na university ni de bangor usamba giru sobu kawan ko san ya mai daga no degree ya nabunan lewu mai biabuli balet tango na pakadada tomada na environmental degradation sena pakadada ni bika mula bulbulit kenda kaya do birtuna tinago mai nakena mainta kena phosphate mai kilwat mai ocean island kena karwa na neto longakau leb ko tigo mai nabonu ka wilito ki no tunulo korozau batiki na tewa ko ya antona kamban na dan F5 Fiji Forest Industries release togina kan doka nan bakada na to kana pika ulele katugina ramusu kautogina ko ya norbono simpula kinu sedoro butogina ondole kimamindole musto togina au manire dawana na bakada ya go kana musugi lebe na kaundina teki na mogani wateke na paine koya buna musichau yo ni sa tu ya sangi sa tal mo mai bule university deba ono na chike dio sangabulu sangi lamai misanga tokan no buli o te buani na certificate ko mani dewasarani mo laka di diploma sa manlan dewasaren na scholarship ni BA nasasanga ni kena sangainga meuna eu na katanga meuna uli dentro na kambaleta na kena maroi na we kambulu tubul dikenda na semaya na semagunia sema chuitino ni tona mai osenalen kasema talanga bitu tuna tukangu kitu sema mbimbi sertunga na bono tunuloa korodau betike na tiawai wili talanga kina or tumena batu tume de nuai kwendo ni chama lebu ka chama chikima todo kina na tigo ali na bonova ka sobotambua sange uchino kubudi ole kasibuli bari lai ole kasibuli high school ambagin tuanga kasibuli high school o se chuma high school sarong mendo na application pero to na Department of Environment au lei au apply tagi nando na post ada na chico na climate change coordinator pa tari sina na mateni first climate change coordinator vitie ka kalongot nindo na turangan ni perata tebita nawan rakat diukina ka mani bukiyaw mo bukiyaw na kena implementa ki son onda in the senta ka sona na mabibin
on the signatory obligation of the United Nations, chikona kaya weekend menda ka baby ka wili toki na climate change. Kitu tikena au mani au bagi watokina. Sao cheu sange reideo na scholarship i Chabani, dana chikona government mombus scholarship. Yendo na kalas, bateu cuma USP au laka arts nga. Au sangi sotaba na libun nungu lakopoto sona Conference of the Party, sona Asian Climate Change meeting, na seminar ko nakatoko may Asia Pacifica. Usota bugin nando naturang ka kilele butu na nanda sani burongo Professor Nobuo Mimura turon Chavani. Kwa ka ndo bola bale edita bale bu United Nations na kani climate change na reda bale bu na bola do panelist no kwa mani sota sara bati kwa sambanyo kira sarabo mendo no placement na no koribuli I baraki kwa ya boliku e Tokyo ono sa ngolikina sange tuno kwa ike kitundo dakafika sange na sakit kerkere, oi kusa kelabi na saranga, ya una kangore via lele seratunga kita kalau musuh tunu kupe panakan ni match, lagi itu nokwa, situ naka, kalau mentang amai no patabuli digo, sangge eu lenda bentuk nakos, tanah cengkona, ya uci bentuk na civil engineering, masters itu faculty na civil engineering, kalau usara kita na dakafika. Sangi buki yo toko malu wananga sengo na kena tubu lagi toka sona basic science unit wambibi na kena introduction ya ni begitu laka kani environmental science kena environmental engineering maina runung tolu mana cerita dia semua kawalu urawatan nunggu masters na rundolu rusabuka rundolu rundol karua au sangi sangan dokter rundol karua me ada rundol kelima au graduate makina ka ruana matanggali lesson ya watakaba baka mimbina kena low rate una rebu ni kena tumbuh lagi cuma na itu sea level rise effect on the coastal areas of the South Pacific. Kuya anan nunggu foundation ya. Mani kelunga tadi Rabi Bugar Kicaba ni experiment. Kina ewe ni dadaga experiment de raw dake da buli de lebu sarnaka maina mathematical theoretical kuya kaginutali terachikin na bulia. Sama neu lisungona mai utara nunggu kroi au nito nas tungai ne satu kuno eu satarangan nunggu kroi usali stalibit bataya nakatu nebi nunggu ta tangane uli binako ni semai mayang banua giro vital talo sal mai ge murim mayo ko na maramani tamago murim mayo ko na rundol ka ono rundul kabitu, pasada rundul kabitu. Tim sarangan umay lakadaka, awadaka birtu na wawafa, umay gasilu di yang begitu na university deba. Tungai na ilomagu, nabu tungai ilomagu, meu nadaka bisnis, medab me roni meuyanga na kaubulita. Na bakasala na kena maroi na bikambula tubul bultiken dai. Ya pula kanda dona kana kena baka malua na vika de kletan kinobiti na kau liu na bibi na manu na vika ke de bulaki na laki non tanga sa lepu na vika ya sarali kena bibatro tai tolau chungo. Saranga balik kelewalanga nunggu background nunggu background ni wuli taris ya
Sa au tali tak saranga na kau tano tak meya na no baskar listal na ngono se dorbo tukina na mongole na koro no muli re mai na bonu na bono liste kitu ka mustala kina kau makawa ka teya ni na mahogany bat kina paini o tali tak na no muli tui na Korea baka buna me biso tak na no bakasama na kau re tu ronyo wasia manamay na nung sa re tu na ken sa musto na kau kasate ba kina kau bobo na tabe da la ko tu nung bakasama na ngune Tona kana dona yaule na tigo na banua bala tandi na tigo na banua na tigo ter nangasi rento tu kuna mai na yang ani weka ambula na yang ani mimbi na wai mate to taris lebu na wai mate tunggu weekenda wai bakambulai saranga na mate lebu kwa tongo ngo na kandina ka sapu kana ngauna esa na lebu ni kena usuma ki mai weekenda au sintu kona wakadamba na kasa rabula kina na tukanda mai liwe endo na invitation na invite geu kina no professor mo ale lokina yawai au mani sini walanga kina tonga no presentation sile bua go wadana ti kona presentation go na rambula bakata na tukanda mai liu mai na tol nung tol namba kera tiwibiti what is their resilience rambula bakata ba kan da sangi main doang chunga nan namba ki nonda mai tandolen na burubura na bika da bakila tingona vision indra ya na ban pedi nane professor Ferdinand na tuno ko ni lebuna kaya tunggu sanga wala ni ado mena climate change na sea level rise na kena tumbu da kena oitu na ngauna iliu atiko na 5 mita mena bono ya tikene ko na bono ya sosodiwa na buna na taru na taru ya tikina rambula bakata bakina tukata what is the resilience non resilience na tamba kababik ura tang makira bakata kana bisolile wea to na bikambule to be right when to bonu tali to be ngindu tanwa de bona kaunu to barro bakale bunu tanwa na gasti na kawya na kinayang ngo na mon na kinayang ngo me do bani kuwa en dona bonu lebu kwa musuki na bambimbi mai na tewa tunuloa adana ti na nongo na gome kan dona na moganile ya tetu kina no sabia matu sartu ngongo kwa bia daboto kana bibia rusno to na undolu na ketia nangebo kasamata ka nangela ni nabi mon manumbula tukina kosa sasingkila de sa yaliani na kaulele butiukina na vikake de korambula kina sa kaulele biani kambiukina sona kau kondakila tungo na mogani kwesini kau ibiti kau mena bono bata nani nandauri mogani ngamang sama tukina ona lute bu de chukina puison era sini bula matangakina oir na pamimpina na sesalu ni wendan de kelato kino kenda na ura na tuna para kelai tani kina na onda pula na mula na gasar kelatu na bonu merlei ko kena kana mai kina ona rabana babana kina ko ya na bonu rambulu to kina yes asin raw batangona na badada ko tamai na bibatura de taki ya usintune chungo ni dana bibatura de taki na kena rebu sona kena rebu ma kwa musi dioti kana buna saranga ya bang bitia mule sumai rendango na nito lekutu talanga kia dona manu kalau retu kina ka rutubatan itu kina dona tim mimbakan ni ya siltel
Adanya ana sisinin na tewa. Kau sangat talipi kina mana tarisi. Sinlaure talento na bonua. Então ako kale bubirau, cik metabe ni kongo ko kale lebirau. Sangat talento na bonua ibi kelo riki na mana walau rengan itu lebuta. Kakina kesa kalungatin siya bulati. Bada ni sana yali. Bala sana yali talanga kina na vika kilaitan kina na vika mula. Tibul bultikan dah. Semua ngai nitu bonua. Aku lah talangan na biar binitugin na vika mula. Kasemberan ni mata binaksan na kena dige dike bi bakabinaka bakabuli naka. Siya totok bina ko kalim. Isa dagari ko na bimbi ni na manu nanonda kila na dhandra itu na kendayanga beba katangol na sisi ni na tewa. Isa totok ba kauti. Katanga kina na rebu ni maogani beba kanu mutukun chuka ni bakai enganga na puno chukina era mate na manu mate na ura mate na tuna balatangona na nganga itu ko na buwan ni ini mahogany doon din na nabuli lebongo weekend ang bekana tamba tamata dabitan lo tikongo Dr. Paulo and non da dingin beka say decision making kaya nila ko talmen do imuri and the sana buli the sakila na ding raba menda na kama ketawa nga dito may Los Angeles na madaw Rosao ti Dr. Paulo ketungan desa rin na Mount na Yosemite National Park makatalaki na si Kuya ketong garito nga kina matanggal mo na buni ka ulilewong ko sabi na nondol tol na baki sao tinakyan ng bambalabo ra kaliliw na non rambulang ko pakasamtaka isa iraikera maroroy na matanggal ikaw banggo natamada na nomo wasi di bakasala bayira na ito kiningele ra bakarong chikumena tikinungunungo na bimbi ni nonta maroroy na nonta kau kena yaumbula retukin binabali mo ito tarisi na kundong anak na batutu batango niko sa musuko levi doon na kau pamimbi na kau bagabiti mona kelati ko na viatarata le undol nambaki na kenambula talamay pa mataya ne korwa doon kain daw musita mbaleta na semua lang ikaw nabuhat ang takilay kinokenda iti ko nabuhat ka daw te na be sanggatin ni koro kati ko talagang nabuhat tayo likut waran daw lako mananggas daw lako meron daw bakat ile mo nga narambulo tumay kin nabuhat wag inanas nakenan daw musugi baka waso sambe ka na ganito tukun na ando na wanwa ka binitugi na nanonda kau makau na ito okay saya li bata talang akin sa wala ni manumano retu kina rambula kina nayanga kena tukuni rakilay kina gina okay na ngasiliwe no retap kuna no da kakina sonongona reda mandangat kina ba bulye na sonongona na kena kuku ba tadi mandanga sonakau na ada me ada tumbakato na kau di bonwa mala deliti ko na kenayanga na barita katalanga may baka may nang sound dare na siya nang sound sa dakila nga matagali ka bata pong ewe na gla dakila nadangin dapat na lamay kina na naliwa na nadangin dapat na liwa bongi walong se tokabugi se tokalo deba koya barita katuna vimatanggali kapamimbi ada na chiko na indigenous tree na no the native tree o kada nitoki ngona sanda totelebi kina do na tikile non tambula pambimbi ada na chiko na intangible valuation ka na values na intangible value no na ray nangas ni ray na besi
ora sinimbitegi na matagalirai ko sa tu ni na commercial value o kongori ndo na cubic volume mo ko na kanisa mo ora ni rei na besi na kangartu kina ngo unongo itu rani bakarurukina kongo rani marotu ni tuluku tu kongo na tambana rani musukina ndo na kame sini mai basura ratenga me muskede mengai value tu na commercial rate ko na rate tu ngon dalangan rate kongo na cubic meter ngon kani sau kage nendo na program gitu ada kabati ko tindo ko konga ngon biau ada ni chiko intangible value sakitu mbite chiko baka fika na vika kede ya umbule tu bulbuli tikena bate chiko na kena value ko yang ona ngai tu bangatakan untuk tu formula to mai na ini which my Canada ka dia kuna kisile le butalnga kuna kis mai mabo Australia non tangir na aborigines matana non bonua kasa kilibilebiani se sabi bato de sambuta se sangevina na bambina na ko era semambulo tu ira kina panua ko na katalanga tu bigenda agina dona ribu bile buni sako tani chigo mai bigenda na ri kambula katibul bulikenda sana yaliani kana yaliani bukan do kan sinemaru na kan wasalanga kirker ke bongo tuna kila na bono na korba bina no to korna komiti mersiamayani wera na ochimona artuna wawa fartuna NGO sigorto USP mera taman sanawani dik mera kelima tan matanggali manu bulata betiu kina sang wala ngani manu buka samantanga na manu kasi sona bitel kalau itu menangango ko menangan to na usi chunin ni ba kalau rei mai wailo ko to na bitel the largest beetle in the world pare to na boini doroboni chamani kamane bolaki to na disease mass species kaya na kai tu weekend ayon na sana musuko na kau sa kaya ngalo ngamani labu tenangani ona marutaka yang manakelati ko na kau ko musuko ngoli Pokoknya sampai dulu bakal nambag sentro bakal nambag kam bimaro itong memang ni luma to main kuah. Sa totok bina ba live na no movie was it kuma lele bra baka bini bina ka kuma bulu bina ka Eddie Liwayono Charlotte Sandreu Rosie main maram ni rotuma totok baka oti na no rasya mo kuma eti konrandra Mr. Takana Singa lele berapa kumpul cuma isikeli Takana Singa retali tak cumai na be kau ni waseti kuni kore tengor kuni sarme welo ku na the largest beetle in the world ken paling balik kisah kuni welo ku ratalangan lore sona kami na mos mi kantabu ele talakai tiko tamobua o kladio kilabi na katok na be karatok tamobua bunuai Nabale buna buke. Toto kasaranga ele saranga na huli bango ta kere de kina tur so namba de dingele eta kasaranga nanda dore so na mon lele wenda reda na mon lele wenda ni reda tu ni buka tu so na ikeli ni biti iya orto me na mosta langa ento na bandi dikaya ya kuni ngone kendo na matagalim ba dingele badiningele karkarawa sandina ngono wili kinay bolongo baka samtaksa orto matanangon ni namosi orto kilachu ni chuberto ng badiningele karkarawongo kung ano kinala kumikina na ulutangan ni buli how can we incorporate this intangible cultural heritage knowledge into the curriculum into the education system meron man nga beran nangon ko merabulida na beka tu baka bolitir na tama da numuray net kina kan di nakede na tunakara non dapat dintikan na kuera na awon di utung tingo korna buku ya biau na mendabulio ken dan dari dirangan na tangase boto irang gor kelab na katunan ra wa mimbi kurasa da boto kan tamba 8.5 2.5 koya me
wakabia endua na waselebu ni adanati ko na via na treasure na yaulebu na yau is knowledge is a power betubira na kena mai buliditi ko na contemporary study karakula chumai kinera ecologist no bonua na cara rediviti sinile weekend na dan chuma petania na habitat sen na bonua ramulatuki na romani pataki na endo na kambula me pokango na mai na sosoniua kina bonua ala kina na wedongo endo na habitat sendo na ecosystem karambula kina weekend dalilai but ni sin weekend na kona mau rinbon wade de resar ko chukina na habitat mani batang-batang kai apapun ni vini ya dona kara rediviti na vi bonua kede ya danati wa Britania na high endemism a small habitat but high endemism na bukan bala nindo na bonua lileya elebukina na vika kasini laurita lindo na bonua katiukina aga gitu menatewa lauriki na sisnatewa to kundo mai nadeba Tesingkala na dapat tu mundo lekutu, situ mundo barab, situ mundo enggoli. Kasini kila itu sesembarnya boleh itu pamatata. Sematanggali yang bola dapat itu kina. Bos junggon yang bos yang bola. Tin serangaki na siawalangan mon bu kana kana bikake katiko bol tiket dah. Koya quando na kali bunda sembarani quando tu kono profesional na frontier ni kana mulai na visi siguro rasalan debani na area ngo merapola visi kita melakukan na international journal sakiriti governo ngone prosetura mandangawo meram lamai bateni lebu na banin jike tungor la ngamar mai obosis au situna wada armai bulida armai indikeba relesu le publish esa non rasana dona sana kila kinobiti entona sana ana kila kaya ndonunga me dabutunga na bonwa kwa small habitat large endemism bala nabi bonwa ke tukir naka nambembe na moko nabi matanga moko na mon kasi na mon buka na labos sucinga tukina pa me ada serangan na kalalai koya semberin dua me tuniswa profesionalnya na dua kana gold mine ini research activity semberin dak bikin teman-teman itu ke saranga au tak saranga na ulu tangang ko balet ngong dorin boleh lewe bekem ni na barong ti ko mai sambe ka bekem ni oni ngangandi ti ko muni tomana no muni buli se muni le kita kabna no muni buli tordak don din na boleh saranga sabar tak go o Dr. Paul Bonoli lai dina todo ko na kautu ko na bunuai the Fiji is a gold mine of research the beauty of it kebo ka mentang kay bola saranga na ngoni tuke sana toto kasar merto na ngoni ni na tewa merto balasar nga na nonorto yaum bula may na tewa orto na ngoni ni na buke merto balasar nga na yaum bula ni nonorto may na buke ni da balaya bakara kau tukuna lebur li rawatan nonor kuroi sarali tui balay ni rali balay na international journals rali rawatan nonor kuroi ni buku sarali nonor saranga rali to lakodaki nonor promotion sarali professor na taroichi ko ibita be rali stalmai mermi waseta libit sebagar iya doon din ang boleh binakasar nga bunuay na di lagi ayo gusto kamay nakakara iya teman mo na numay ya na viwasi matanga yoro gusto matanga matini samay viwasi yo Professor Perinane na bata-bata katulad si Koko ni
nakaserangan dari bitang nota kena kabini kuah aka tulis ko kuah na apa na kena maroi na bika satu raw tunggu may tulis ko siya walo o ko na turang chaman nasa ko tarabo na itukutuku ya endo tikungan da koro rendo unang ore nanga sa kita nota kituri da bebe ta mo ya ko bebe bango ko tambane rua se va se bestolu batu ya sanga mau tu mantangan na sabo mantangan ngore ko kala roka karkarawa se rokan romo se la kumuri tu sabtu ngabikenda kagena sa kritik au maruta kan di ko sandola batti na bisuret rangwan biti era bengwan sana biti kete na sana cinta ba meran di ke pemanta na bitan lo terus semabatan bitan lo na tango terlon tukandra ke nakau ke na man itu ke na bateni wau kilande bagiti ni sonaka saya itu katusu tu sarangango sebenarnya di mesa mulai rawa cambiu na kai warta ken na bise grupo ni tapi ka kelo itu biganda kanjira todo o tartak sarangan mo to na maya may balat na dormo ni chaman niya na nung was na pulo February na sa nomba awari to kinin to talanga na dorbo talanga may chaman talanga buli de chuko na ngio para baka sudu chuko na ngusini udi wai may mbae deva madal taksar chunga ko ya ni bakai enda wele tu oke na itu ke ni o yung bulay done san rang wale mai mer mai barita ka weekend ya sononguna na itu kutu satu nga weekend ya enda kilatu nga kawasi chunga na lomoni Korea go na boleh da kani ko rasar ngani rasar la beta dake na itu kutu makau ya ena bata ni buli kena batindike merasar ngani rawati kina na buli rawati na koroi rawati na taka bangkas ni buli satu toka sarangan na ya sarangai bunyi bolo na yang di bata-batang ko menda viva raramataki era talangani do bukeira na itambangone na buku ni nonda ding sa nangoni salrab sen wala ngani tambangone ir talangana nang kasetake era ngan rebati ko mer tomana na non rebulia dar nangol talamanda ni ko na no rambi balatanggon na ulutang siguro ni dorbital no ni ku sona kai matali beka se sona tukutuku makawa se sona kai kilete ni kino rambi o viena kata mo se weekend ni ku na vale we una klaninda do tukutuku ba mi bene tutura ramba deklan de bagiti ko meno na bosanga o tewa nano ya non perspektif ngasen non opinion ngoko ya ye me bakata lo ya ngo nunggu waktu me nunggu opinion ngo ya we untuk rongo tanga di wonorambi karoto non tochi na turambi na kawan turambi tu sale tu ni gori lo aya na semambula kita bono rambi angona sembarna tingkadiwa basa kelima kambani na PBC British Phosphate Company ya bulio ko nana ya bulana na ama non labunga ka maro to ko non labuna kani royalty ka maro nga membaletir na kay Ocean Island warna kay Panama mani boleh kena rusak kelima na undolo na pondi. Ia nak kena boleh orang bisa tawanyo itu kamani boleh serani na memor ndam na kena bisa utak memor ndam koya santa kilau na sinbia waseke santa kilau na itu tuku kanan rotobi ni tay ngaur na kolonial administrator kawili tangakina turang italai ka dona sana dira ni via bimbito na itu rambe
Kerto pokoknya tabi kina roto na tuh gitu itu loa ina tewa mani patiki na turang tila kau ya walu itu rambi mani roto walu tir to kutel mani kau sarani na to lebi besar to bola sama ko en dulu pandangan na pemainan nunggu asan ya we asiniado na ivalo na ngona base mai kino to kambadagano to na mai tonga pa da mai wairi vi kau juga ni kino ni golo pa sen pa ya da ka ni simber ni da ka na ivalo ya se da kino na ka mai bisu da kino na gelo rambi ya dona sana mana sana menang gitu kalau ngaten di ni maira ni maru ito ngin dona kawa automata kada na to na forgotten race of the Pacific di nangani kimamitu rambi kimamikilande bagitu awabili tekitalang akina awa chairman ni Rambi Council ulis may kina wuli manikirger na maramatinang ule bilitas gitu na ba isa Kongresa satu sana lama tengah. Tahu sih kasih untungan ada mana pasti gua satu no gua mulai bilik tagiran. Amani bitikinan no kasih mulai amani ulah komandini urai tanah isau. Tu no Kongo kongani isau ngani si tinggal lawan. Iya mana na ya lo ngani boleh na lo ni kena teknologi kadiran mani le chairman ke na runo do tinga diwa ke na runo dolu osota runo dolu tinga diwa me ado na jauh runo dolu 2000 osota Eli pa eva namba kinu chumega rondo putin kede wa chumekina aitin na kamani na lamani pa namba ki au ngaire den dona ka na no tiukina na vamimbi na kena nonra na impact lingoli na banua ora na tu kito merambir tu do matu tu ke wit perdo kana ika ada mengana kena staple diet di rendule suatu mai karamula tungai wit sama tu bera wayan do na kaliu kamani mani toka ba mena banua na ingoli no na ke turana na tidak kawe le menangau na kitu sema sungai i sumsomo me ngona kitu na ruturu pinakat kina tunga mertulei le siwa biambak ngai do chiwa na budi kena lava gitu kon na kena sawe so bichukena koya na ndona makatun na bimbi kando taragi mamirami iya kini karua talanga ni cuma rambi nama buah koya nakena when you uproot one people from the homeland mo sarda pula kan mata tamata mena bono itu kina mo kau tira mai kina bono tara sini kila mai na vida pasanang dulu mai oceanal merado mai na bono mata witi ora sini kila mata aku mani bola katu oceanal ni kina kuita kata rangil mai ya do boton rek mata ki salim sarang aramate nangona ilu kamani mana bitunan rawya sarang ke mani tawasawasi koronga korom mai vaporta menon na bono mai sinale mai bite rambi
Yang ono talanga ya, ora keder na kebiti kor temata kor tu rambi bersama ngalala tengtalang. Sama ni ramai tiu kina itu ngana sana mai rambi. Ana ono go dona sana lebu kata anda kutu melautan tokelau tokelau de apa ini pun rambi asli ngalala tu ngana pun ko me moira pun rambi on the west side. Pa apa tahu cimunung gue. Kata teman-teman na rale onongo na population ni rambi bia bibi tira ramba padada bibi ono chunondolo ne bitue mana bitu nan rawya kan to naka tale ye adu tigwa na intermarriage la bibi ni bostu ko yani to rawya lebun ni kaibiti ara bagawati ani virtuna no baswe sa ngono go biar ngo tibiti kede porsa wiwagitu ki nonandra me pada tona cultural assimilation evinak tona sana may loreti bonito administrative operation kena konwa kangarabat tu kina na administration ni chunga na lingain prime minister office the prime minister's office chukin marito kina itu ada ni chuna ban settlement act kwa na bonwa gitu marito kina onongo na kena ko living na ortona councillors sira chunga kino ortona tona PA kartung karabatiko na kena diba ko rambi rambi ya nanu lebusar da waktu tu takabatike na bono sinalen ono na square meter via ndunundulu banandro neka rambi ono lebusar rambi bakar rusa multek saro rambi kakina dona sana babimbi sina turanga na daba na ina kini perlu bikin mami babimbi ertuna wekang na dabra ya mai kinai rambi balatanga nisa sa sini mulut kirau nambula karena mulut tanah memenggas na bunuh sinalan na kena bada dari na bunuh ya dona usutun kena terlalu mai malah tengah ni fosfedia dokter tarisi ya karena kini Australia kini sudah ni boleh dona runambak abi bakal itu kina au sarabatonga na kena isau o rento na kena isau do tenne isau ni para somiti kina u bia ono sombun bana poni do nambaki maina vida batana milion ni korotu rawa tana kamba ni gona PBC kamani bulaki na kede o Australia ni Sladi nona ngona balau talaura kinanan first environmental refugee na Pasifika na mainan nongo bola tukutuk dan tu chiko na refugee ni na from the Manaibawe okay mami siya na environmental refugees kami sa kalungata may rambi ke bonua sautu bonua levu ay biwa na kina virtuna kay ke mami to may lubon bonu si chunga ni sema singkelana enak ni kalau uga marutangan ni dona bonua may marito kina dona resi sa au nanya tu kay kito berkelirangan ni dona mata-mata via politically biased on the political scene yang begitu cungan itu wosa cungan ada ki mami
Ni awasar may kilibat, yung ka wala sa rin nauro. Kinana kaya likeda mala tangan na yaule bukalo rekina karambula kina ramatan tulele we nga wala kala nga orambe yorambe kono bulan dokti kono sautu kimum sa kalungo dindina may wolitu nanggel nang unay ka wolitu raw-rawan to na sana ya kumbang ngayon na kau bewa secuni ko baleti rambi Siang totoo kasar nga kimum kalungat kimami may raw bulisara ka sema chiguni sema mule na bonu sa totoo kasar nga libo na kakimibuli din na iya te tali saranga ni dare de kena isa malista le akina vitalo no nambungi wakana talo ni Dr. Tersia Tewa uli Dr. Tersia isli sandu matutsuna kadibana di Tersia o Dr. Katerina gon we wartak talaga na itamba o klabiron ba karasar-sar cukumay na itamba kay Rambing go we kada ba kana semberli sumikina ninyo ninto ngoli bali wi Rambi ngono di sedor boli likina winway iyo misa go wartak to kana mapi uklabi kada ba kana bulan yung ba kay Rambi may kana ko tukuniti ko na sana western side western sana bakara niyan yan ko chicken na koro koro iyo pada na tokalau Wara senga tu ya iyo por ponikai o tabiang o mokorto na koronga o ka pagkaden to kin no tuna ba na kor may ocean island may sama bitunggo ike ayaw la ko tunga may tapewa kor tapewa ya na tu kago virtu na tunga sa tula mayuma Ndona tobo ka ndoklitani kinora bi bakatalan ritobo na wakanda na tonga bi ko katalana na wakanda to may Island dilay bi ko to na marama di rasa Bilu tay ito naman ni Bale na marama. Pag bebato kaya na ni mamito na ito buwan to na sinaki mami. Naman ni Bale ako sa marama nga baka nga ikaw po na gano'n na watulo may bubirto na turangasi. Sa totoo kan din. Au paano siya tali mo na kukunin non na leway kim niyo marami tinamuni namusuko may chapa ni at tungkol sa roko Paulo mula ko mula luta ka na Rambi Council. Already kan dito na kanumurong na mo sa tinamuni. Binabali mo tagtatari sintuangan ng bulay. Ada warung ito nga. Di na nga ni na beneficial baka financially siya nga yan na fulfillment mata nga na umanda nga ni doon na bulilebo bulita sini rani somo bakalaw na sema ipanua au ngilay kila me baka matatasara na wakatu na musir loko ba ka dona kale buwe ado chu Rambi nang uno biluteng chugina nakena visa nambula may nambula butunya o kinambula rabuwa dona ka koya rambula taga chimbutira
Uira ngona sikimbula kina manachika di 1900s. Donundolo di 100 chika ara saroila bro satara royalty tu. Kono tara royalty tu meta basarang men tilika di obi sambulu kadiwa. Unaken nam ndakilati ko liwe orambi. Mena royalty ni phosphate. Oira ora daga business ratungango isu warna council era nonda tuna shipping agency kala katu ngain gori dito ko ibiti kali na supermarket tu may nambula ya nakena waksuri nambula ni business gay sini ngara bibinaka kena daw butin beka wakatu me culture shop chunga ito para mengay na bono nangaw salay lista liki na mulai bilutay talikina sandoka na mo sinelo yung reda na matubal na wala makawa ko tara tura wal bibina ka sa utiani sa pudar sa kena na wamboten to nakali mo na bilutaki ya manila kalaka wala nga no bilutaki ka wanambaki ni tiaw sananga usangai tonga musa sukotalmay no koronga polay ka mo lagi na ulas matangap may wasaw tambuay ya orambi me ngono ko na visuliw anang sa utikina na webu ni royalty sa sinila ko na royalty or sangi tuda kana matanggali martana na ngone ngono goe na kaubo ngono go mersaldi ta kanonra sa teyang gona persa siora ta bisinesi kan lew servir na ngone biti ngoni bana ba karabuli binaka ka ukla na klatigo na scholarship ya mai soli kara mai buli USP done wasili talangan ngone buli ra ngone mai begitu begi mami kamani buka bakal lebu 6 bulan non bulan na kala non bulan matanga na well being pembangaya na lesoni lebu kabuli di ni lago turun to 6 bulan rende raokina semua gini bulan barangay sangay ranga patagira ka bina pia we bina kata kiama na kina taray labu kina usini labu sini itu kina na nondra raw tanga oy patagira na bulan isa totoo ko makauti naksarangan ng mga siya doto ko nangonang balaw nakauto ko na maya naturi royalty kauredi kina ni nakakambisinisi na pamakat na katamban ni soko wakatal nga kina na ulutang membaleta na scholarship roni ba madal takamanda na program ni scholarship na bunorambi sandi na wale na scholarship chiko na ilaba kana chiko na trust fund ka mani ka mateni labo ka tiko nangona sa magina compensation itu aku tabak dagina do chiko na BBC video footage bitu kina take it to the judge ana mateni kisi lewu dondo kaba bakadori kina mateni to England baleti Ocean Island manilusi na kisya kamani law magina compensation nanduangan condition amik mamikuni ko ti pertanya tal kina matabila wailem ilabo ya chini na million na pound ka dapat na rasul wada chuna million na kuna kwa saranga mani tiwuki na business ya na menda na klatiko ni ndona mata tamata sindo daga business arambula tunga mai na rawakana pina na royalty na kena viso ta kinambula mera di na business na tarato no ngono balabwe baka ngaya to ngamai kadambot na business bit
naken manage nga naken maro na business me maro itu na business ya sena no binaka kaya do butugin na pambimbi na roto na nito ya mani sara ani kena liba kina lawe atas sini maro binaka sama di may lagakina na kena wibato taki pambimbi na nakilatio na ambak itu ada ni kina may USP kamani leleki na nito scholarship wadure na scholarship nanguna kalau tengah ni boleh kumpul kewa ono sal lang kakina usangit kuna virtu na tunungu tunanungu gasi kere mo rendlanda ben na scholarship ni Tauke sama ni orang tadi na scholarship ka mani raw ken nabuli mo to managen nabuli USP ya none wasile gue alu tukin na nangone nangona nungule chairman tukin na kita ka bantuan na tanati ko na bridging scholarship na kena kau tiranga mai nangona ko ralutu tu ka rasini atau pasarani non rabuli bale tanga na lenga ko labu merato mana tal non rabuli o mata o katsalangaki na oira na ngone buli kara lutu mai na primary karsama tua ya ni tak bisnis ora talanga na ngone buli kar lutu mai na secondary kararani ratomana ya non buli university kawada ka bantuan na program national bridging scholarship kamani lagu pinang sarvira balatan di bitangan leso ni rasaro kinana ya manusia pengani sale lecungana na ni turisme fan ngilakani butuh mentangani sabung ay bituno million na ilabu katigulo mani trust fund ka lebu na investment katalana daka sini la kembaga mabnaka kamani lele sombukinan na ilabu ya wabin nata na kalau nakaya tu kembali tadi sulit tu na ero boleh biar itu kita temat biar na tabangone karena sini na sini bakar rabi na royalty kara bakar rabi tu kena tumureli gor salah sangat sarang nambur kama koya saya tu cuma nongo wilip kina oki mamingo sa mami samik mambuli bago kowa rauna bula ka rokina data pa tanto na buna lebu wa benar-benar lang di natatan kelu di era ni adu cikon nabi kaya iki mami sa toto kanjin so o via vali setel na no tal no cik membeleti kemroba bitadi nomro tombal menando mai monro lebu tau na uda dil na singo tu kumia kaya ngila menro tombal cik na dama de la kutu na numbakasa menanguna nangono siangone lelikin na bimbi ni ibaka bimbi tek cik ni buli na nomdolo manibani ina dona kali bunda do rongo tu binong tangase ando kanon do kerger ni buli binakanga ni lakon ni bang rata kai ya na nitu tumbuta ke mai bawi temani tumula rabun wasra rabun tokana kena pakai labwe nunggu tahu ada penganak kelas wal nunggu na pak kelas sononga mani nana dulu toke balik nunggu tahu nana tungana security gatunga kandau nreba telanga na Fiji Times ando anak kando tuno pa usa ko chikim to may suba usa sila ngabe kim to na buli nanon na kinatamanya to polando kim to ngabe kim to na bulay nandono may deklabi na kay wasyungo baletani uklando na umat-matalib kati ko ngono na squatters gitu squatters ko redenti ko di donay wasilib weekend ka baka bimbinta lang menan sin to nang tanggel itu ibit. Kulungat
kalau tu bertuna kanto mai lami atau mai subu nira tu so elo benagati sulit cikgu nanti ini kalau menonton mai mai tu kira ile bunga nak mai anu tu menonton mai ko saranga na usulle bunni nira usasana lakotu na bisinga ko ngaya tertarik sih unici ngana kini tabio kanga sa rawnga maya ele sumai senga tali me mamlengi tu tali e sumai mungkin sangan letiti itile sumai buli na dina tambudangi ko na karesi Wah sebenarnya kena libu-libu, akhirnya manidurum to ko na matanggalim bula dendre kero durum to wa bitadile maruta kana maruta na ka ya do ni rombula ni kero wakla dona usutune rombula wa bitadile wa bibi war moto bale inda sotava sona kararawaya sana paukuwa ndararot ento nambula pula binasar kombeknya na nirau tibu nirau buru bitevin kero tombalangan kero tambah patatunga au nduangan kelas toleu kelas va kelas tolu kwa ya nirau da tombal lebih singa la ko semua utakin singa Sanggai ya teman-teman ngau sa tulungatan ni rutuna tumutung burtuna matanggal lebang botili na masuk ana bisinga sam raw kita bika ke nan dalangan ni masuk abakar rabi bawa benar-benar tati ko dikitu bola ta chon bola ando na lesson live weekend na ngonongo untuk tu lebih tu lebih kalau untuk yang rabango saat cikgu fridge kalau bango cikgu motoka cikgu motoka kan itu usia itu itu di sana beli tamuman tapi maka pasangari tawalan steak kita tawalan meni lunchbox tahu balik iya untuk 6 bulan umbo teh si matalia weekend na generation ya na dalam stop 6 bulan atau sara niku sa libuna ka bara rota ki tona kaya to niku usande tana di bulan da to kan di covid kalau tu pandemic bina maleta dona sana rabulikin ngone kelakin nandende sin orang bulan berapa aku butik di nasara ya sa wakasam takatoka na nanumu no bulan na kami nandun mai ngondo sa chuk may Pacific ba iya ang wakasam takatoka berto na ngone vale planirto na kilachi ko na numu ng bula tumbo na kamikin au kadra kabibia vera na la kadra tumbe do waseta nga vera na ngone merakila ngondo remike ngona ngoni salo tompal chikino tala ngono sengon lele kinai totokan dina no murelesu lele borose mo chikno borakili na don may bina iya quando era na tia na Wilinduro que pal palo kemni kilabi na to na Wilinduro se mata bunwai Tari sikilana mula na kila dona da sotau na mula baya we take each moment that is counted we appreciate life more kakina na opportunity nga ya do mai sanda taraya ni uli le usara biki rawa bitadini Ondo nalimu mandangani kena rebure waktu nabi awon ko small bro. Ito na polo na senis ko talen na doon may mata pa mati. Sabi na yan doon na stepping stone ya.
sa bulan rendrea sangai bilingi ke munrawe monro ya do bendo na ya ni buli dare to mananga ko rosali rawatro romeno monro kuroni buku na bunon rosali da kata tukinango kema mikalungatan na lewai viti bata katalanga kina na pasifika na numro bingarabi na betadini ke na bubale na bonolilai sabakile itu na rebu-rebu ni beka benakan do kava baka bubali biki memketa sar ni sibranga ni may dava na nandaru bitalan no solito ko na ngauna ke baka tiko so obia baka mbula beira se obia babi ni benaka beira sakya na ngauna ngo Isa tomando ke nanga virtuna bekang tumairambi simer mantanga be na turanga sulit chuna buda benongo dulu ni itu ministry profit different na tacho sini kuah kini karua talanga virtuna kanda mai rambi wambulo chungai mai suba vitira ramba tumenatewa tunaga kamur tu mekro tau tu me betiki mai ngau o babel na ta chusna sini ko na bonua wata mai nam tu gina kabel ko ndongan ngu wasangan basala bernongone bisau na yado dan la binakata sisen bisau ni na bisau de levoyado mepokanga no na bosa o na lilu levo klatigo na matentu India na una simberikin matentu India o Mahatma Gandhi tuno ko na bisau ya bakanga oyan ramai na mataka nung sadan rakin na matensinga kata-kata indola bon muka tumbaleka pilih makin na tagi bata ya na bisa sana itu ya untuk nambalan ni bosan gitu kuno kwa ya mengerunang anak tangi laut liwat tomaya me kon liwa bidi kutani mai roman bale kina na kambing bilem ko na ya gue na ya bunda ya tak makin me bale kwa me ko ni ya kontu mbina vero korkovi ngarap kalau nalo dina pelo mani bisa we tunggu ibiti sinroro kena rebu ndau mati kan pata ker warna we kanda kersama tiko ke mami na we ke mami ramber sama tiko ibiti na rebu ya tongo enaya donga na kini kado kangamenda na kangamenda bulat tangan bulat bentuk kon bisa takarawa na ya bukan da abu tagi tu makina wana da kana dina da ko kowa da to tamata lubna alom ka itu wibuki. Bagaimana sona ya bumbi untuk kleto kletaniki no kena ditoge. Ni wasungo balateni oya ulau tomai na rona mata tamata au bonua kala bas rekmekina. Ketumbula na tuwe kemami manasa na bini ni tunai. Ni do wosa tuturo mata baleta. Rasin sana sini suka tal na pun nanti nangan suka kita sasen saya bisa kutani mebela ini kena ditoki setu biti jangan dia pun bisa wal tu kena menendeti bala ten tipo nandra tipo na bewekan kena tahu orang orang kena ya na ya do tandau wae ya utakino kenda itu ke bambimbi tapi romani ka wambauta andra kita lawa tunggu sa siap usianya betul tapi romani
Wabina binata dia mai namit ko na kabinikuan mo platform meu liba na nongor lebo merke ke se burubura wanga na nungu won bakasala kena covid ko na bisa unayat yan ngarang ngarauna dan dokteran na biso bibina so talanga naka sini dakilani sa sini angan onda bulan ngonongo biso na ito makawa dakilani sini waktu kana nabi telebi terangan na ito ka onda bulan makina karani tuwa na dakyan onda bulan dito sa liwe bangal mo sa ni pasala virtu na kay mami kay bir na ngone ratambangon rambuluti makina buluti na unan dende da buti ngono goe unang sa waliw Sabi naka nakuha Sara unway Paulo musiki mamiti ko na leo di koro kami bakarong tu kaya na kami nangan isingin kuwa rong binaka na nung baka madala leo nakake mami bulida katoni mami noki ni kuwa na buku ni mami rong italan noa na be kawa kava siang ni kanga o nalalaw takachiko leo na kawa na muli tu sarangay na koro na nomu tumbuh tak mai na tombali menandonu mai ibuli mai katala kina no mulaki buli chavani kena bunga tale na be isa sanga so ena no mu bengarabiti ko na no mu dota kabakalibu na environmental impact assessment kaya nga bakalibu weekend na ito okay na tango makinanda yung bulan ni Simerida na bibakator na kitaki already nyo wait time sir nga kinabakalibu ena bimbini kana maroy ng gele maroy na yung bula ena nanumichi ko na ito kiningel babi ni binaksar nga kinabakalibu kemuni unitakan din nandotan nangon na may tomanitan bat sa laka-laka nga nangon na silibutan na kay tu liwsar na kamu may rambi raba kong bulat sa kumain korapa bikim sa meuri nakabakaliwsar na siya matsi kumay bikim nito na biwakan may rambi pagkatalang akin may kiribas uni bakarong cukup ni kuwa bikim ni na barong cukup na tewa sangol cukup ni kono bakong bulat kina baka binibinaka kina bubale na bonulilay pagkatalang akin na siya man ni Dr. Katerina Tewana noa sa may maudo ko na binaksar nga na vital no ni kuwa membaleti rambi sa kwasak nga yan na ni may baka binibinaka liwsar rabuli wati may USP Dr. Paula raba kong bulat yung mengo choni tingali nawe kamu talaga Paula rang kay iya Meni bola siya. Tola binadrew. Sa kato lolom certain bakla berto na bitsin ni bale bena mo daw na bakatalakin berto na ngoni kato sa lolom sartu yan yang gitu tanangaw na gamin do talin daro talano bena ko bakalew Pinabalew Dr. Tarisi. Pinabalew na bato-bato binakang ko. Ibading to. Kalau may ni na wakanda ko may nabugilip. Sandon, nakabaliw. Sarang kayo tuko na ba ni tuko. Nakabaliw Sara, doon mo ito ka. Iya. Nakabaliw Sara Dr. Paulo Bonolilay. Bikim ni na bakarong cukumain na bata-bata na kami ni kuwa. O klani bunga sar na kada. Pinabalew daw tarisi. Kada mayroong oda na kami ni kuwa. Ita kitu ni leo sana kada bulida menta kaku ni mule dava na vitalo no makau mbimbi menta kila member letter na bunongo rambe leo ni talo no etiko member letter na isema mai wasetiko na turangango tali taki bakalibu na isema ni biokani batiki na isema ngau na isema na tewa dapat binibinakakina na nonta kila na nonta tuku makau baka modo kono takana nonta bibekane binakabali utalanga be choching carnival na ililu niya sana baka turanga o lomay viti lolom talchuga no kwa be kemni Dr. Paulo bulu binaka na ita chochi binakabali na vito kunchi kuberto no mutu me bonole Nakabali Sandol, sa lolom sarti yan, di ba kalevo? Pinakabali mo na mata. Naka, Dr. Tarisi.
Naka, naka madamanda. Madamanda. Isa. Nakabali sarvi kami na siya matikumay. Totoo ka makauti na vital lo kay bunuay polo bunolilay. Kito maruta ka ni damay bulikin. Dabulita na yan no kioa. Damay bulita na yan no rambe. Maruta ka na vital no ni kuya. Siya ni mataka. Na bito na kaloka ng wala tel chumikino bunuay polo. Paula Geret. Ang wala chumikino kami may talo tak matanga weekend na bosa baka kioa. Kaya na bosa baka rambe. Na may wasechi kinokwan na linguistic analysis of the languages of Rambi Island and Kiowa. But in the Rosia matalichi kinayan no tuwalu kay Banaba. Unita kanino na sema mai na kavi ni mataka na vitu na kaloka na kavi. Toka na ti bul ng bambakaw bat kina parile menda be bata kata may vitalo no na sikin mataka. Nako malibsar na nom ni vito kon chukmay na vitalo no toka member leti Kiowa kay Rambi ni moade manda.